Так, туғандар, ассаламу алейкум. Дағы бір жолы, ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, урматтуу достор. Ноқат мал базардан шығып, бұйырса чөп базарға келіп қалдым. Бүгінгі чөптердің бағасы қандай? Сіздерге бір сыра біліп берейінші. 23 март 2025 жыл Ноқат базары. Мен тартпайынша. Тартып қойым, мұнаке. Каналыңыздың аты не? Ağlam Qavar деген. Ağlam Qavar. Так, туғандар, бүгінгі чөптердің басын бір сыра мен сіздерге біліп берейін. Чөп жүктеп атжат, bu жақта саман, беде. Басы қандай, білейінші. Тақсырлар, ассаламу алейкум. Қаяқтың чөп екен? Қарасу. Басы қанша? 300. Бедесі дағы бар. Аралаш ба? Беде бе? 300. Екінші орын ба? Жақшы. Қаяқтыға кәу бұл? Арпа, ха? Қаншадан? 180? 150, ха? 150-дан. Арпа 150-дан, жалла. Атқаза чөп. Чөп қаншадан кетті, әкім? 330? Şunu айтам, да? 230. Sen ofiske ötün aka ofiske. 230. Ya qanday жақсы mı? Sattınız mı? Aldınız mı? Qanday? Жақсы mı? Rustam aka жақсы mı? Qanday işler yaxshisansan bu? 230'dan aldınız mı? Qаяқтың чөп екен бұл? Özgün. 230'dan aldım tuğanдар. Kalorine gitti. Ofiske ötün ofiske. Çöp qanchadan satıldı akalar? Assalamu aleykum. 240'dan. 240'dan? Ekten nereye? Kaşaylı dağı. 30 sayda. Kaç takım? Biliyor abi. Kokbel bir cek, 40 oldu. Ya qanchadan ekan çöp? 200. Qayoqning çöp aka? Qusab. Qusabning çöpü. Bo'ldi, az taqsir. Mana. Qayoqning chöpini sattasizlar akalar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surashib yaxshilarmi? Bede bu, chöp. Bede. Qayoqning bedesi? Bu Bishkekning bedesi. Bishkekning bedesi, ha? Bishkek bedesi. Qanchanchi o'rim ekan bu? Ikinci, üçüncü orum. Qo'shib urug'ga qo'yilgan. Ikkinchi, uchinchi o'rim. Qanchadan satdingiz? Siz sotalasizmi? 300 so'm, 300 so'mdan. Satilishi qanchaymi? Shuni ayting. Satarchi. 300 dan mi? O nasıl katta maşinada 320. Bas ne oldu? Bu tazara o'xshaydi. Toza o'g'am. Dag'i bormi budan boshqa? 310 dan olindi. O yoqda bu qolgan. Keda so'rashadi ekan, nomerlarni. Nomeringizni aytasizmi? 300 so'mdan olindi, 320. Aytingchi nima? 0706 ha? 61, 53, 10. 61 53 10 ha? Azmada qancha yosh bor? Ko'p o'xshaydi. 327. 327 ha? Ha, to'g'andir. Bede, toza bede kerak bo'lsa salsangizlar bo'ladi. Mana Bishkekdan kelibdir. Ha, Oldu. nomerni ona toza beden aytib qo'ying ha. Aytavering. Buni qilib ayting. 0755 mi? 0755 17 17 60. 17 60. Buna to'g'andir toza bede kerak bo'lsa. Çalıverib. Mana bunlar 300 so'mlik bede, bak budan burun qaytilgan nomer. Bo'ldi, ular sodangizlar bersin. To'g'andir, mana. Tartınmagan adam şunday o'yladi da. Tars. Negizi internet orqali satqanlar o'ta ko'p. Hem bozordagilar kayda tartmadi deydi, o'shaga to'g'ri tushunasizlar. Qanchadan sotilib tur bular? 750'den bir. Qaqmi cho'q ekan bu? 250'dan sotilib-ku. Bunda 250'dan sotilib turibdi bunlar.
Beda qanchadan o? Sizdanmi? Yaxshi beda ekan. Qanchadan ketdi? 220? 220 dan ketdi. Çöp qanchadan sotildi? Taqsirlar, assalomu alaykum. Yaxshimi? 250 so'mdan. Qayoqda joy bu? Boş. Boş. Toza ekan, ha? Ha. Şunu sırasıyoruz kerak ekanda. Saman, arpa saman o'xshaydi. Mana bu yerda da toza ekan. Mana bu yerda qanchadan sotildi tur? Taqsir? 400'den aldım. Ha, oldingizmi? Qayerdan bedasiz bu? Presler cho'ng va? 400 dan oldingizmi? Bozorni oldi shu bo'lgan o'xshaydi. Qanchadan bo'ldi bede? 400'den aldım. 20 mani. Shuni boptab turdi. Eng oldi shu bo'lib turdi. Eng oldi. Biroq cho'ngroq ekan-da bu presler. O'rda o'xshaydi. Qo'y qancha bo'ldi? 21. 20 bolasi erkakmi? Erkek. 21 ming bo'lib turami? Qancha ekan enasi? 6 tiş. 6 tish. Buna samanmı arpa bak, taqsir? Saman. Buday saman ha? Qayoqdiki bu? Salavat. Qanchadan? 150 so'm. 150 so'm. 150 so'mda tuğanlar buna. Qo'ydan tatib qo'ydingmi? Qo'yda tortib qo'ydim ya. Bozoringiz arzon. Buday saman. 150. Tak tuğanlar. Çıqalışında jeyin tutayman. Adayım biz bilan birga olib turingizlar. Buyursa, sizlarning xizmatingizda olsun. Medal çağı başladı. Hem camur zavası oldu.